Another Malawi kana dial content ba rich ba jeling was American or online TV channel. Banarudan palping kaling ruanitin content ba nung kon guasame. And wale a shanga jandang diok kapai baro ron kina dangro with jandangro with ditch bana jo dan ke wargan chagoro kuumɛ SPLA IO bana jeling kel. Are warga kana mani but it one long to be con Killington. Akan kono ni ami jirama jedit ka Nuer online TV channel go region wojin dir lerm de je nyawani ko kien anda manduni chankos nyamale yanung roine gwasme banten kon lat ko rodien rewi ka so Sudan ban ga chulinkel kuumɛ SPLA IO piny Dr. Riek Machar teka warga mishikana gor warga mo gore liang ka warga muraje ka kwimal ke medan e shatan ko ron kina dangra wal badak ban jome ban jelinkel ka do badan en chano gaje gore no jin bishar bija tube ka kor ka mishira jeling ban jeling ke nyam ko gorda na cha gore ka tok English. On July 29th year 2025 marked the first month and 3 days since the arrest of the first vice president of the Republic of South Sudan and the chairman and commander-in-chief of the Sudan People Liberation Movement or Liberation Army in opposition. Therefore, the SPLA IO Political Bureau convened a meeting to review the current status of the stalled implementation of the revitalized agreement for resolution of conflict in the country. After a thorough deliberation on the agenda, the Political Bureau resolved the following. The SPLA IO, under the leadership of Dr. Riek Machar, review its commitment to the revitalized peace agreement and its full implementation in letter and spirit. The implementation of the revitalized agreement for resolution of conflict continued to be stalled due to the continuing spiraling political and security situation in the country. To get out of this situation, the Political Bureau of the SPLA IO reiterate its call on the President of the Republic of South Sudan, His Excellency Salva Kiir Mayardit, to act by unconditionally and immediately releasing the Chairman and Commander-in-Chief of the SPLA, His Excellency Dr. Riek Machar Tindurgon. We reiterate our call for the observation of the permanent ceasefire and cessation of hostilities. We reiterate our call for the dialogue to resolve the political and security situation. And finally, we reiterate our call on all the parties to the agreement as a result of dialogue to recommend themselves to the full implementation of the revitalized agreement for resolution of conflict in South Sudan. This is signed by Honorable Engineer Joseph Malwal Dong, Chairperson, National Committee on Foreign Affairs and International Relations. Jolin kono gwasame atada na shukume SPLA IO shika warga gorkeje ko shiken kuumɛ kem yadi chikene tejeno de mal de jennon kamal mo chaje bunong lora bang mal baje non ko misha Dr. Machar chaje koloi chirke jo chalen gwasame ti ka chala da netin konti la kuumɛ SPLA IO kana gorkan no ba Dr. Machar baje diluñ namo emas ka jo da lat keneje kana gorkan no bi Kiir Mayardit ana batin dialren konde kan laslet bekalat no ko te ka ti kan galat amanyam kana gorkan no ba Dr. Machar ten durgon baje diluñ no kasha kuumɛ SPLA ji chaje ba law ko bikan let bikan galat ka ngot leader ndana ruach kuumɛ SPLA IO ngodare tejen gorga jano chikande wawonyam ko sha gorno bate karik te bikan wo kamilet kanka de Dr. Machar de jakolun and then ko kujamo de na kulu wawonyam no kuumɛ SPLA IO kana chiwren committee lonke chikore alakan go nokan mal kandial kana kon ko koridi ko de na de ka nyur gwaskel ka de jow de jalat jow da lat ke kwimal ka de na de ka nyur kamal de tinjek dial kon lat ko rodin de ka lat ka jow cha de tere ka kokor chikan jow mo jikan lat ngai kon madan le rode runen to ngwan tema rei wech ka South Sudan chikan la na korniam ngai kon malat ke Kiir Mayardit no so na me mediten warga cha gore ne warga dun kuumɛ SPLA IO ko shikan lat no gorka no de Dr. Machar de jaluñ ko ne ka gwase dan ne me chaje yen kan Dr. Machar kana konluñ
kana marwach kana jowra kan jemutup gorga jen tamen go de da kuma cha dar rwach dar barar de jowra de jele linga ne diara wi ka so Sudan ko na me cha ta ni ka gwa Sudan o ba mal ba nyen kai 2018 peace agreement male ta ka Khartoum ke ka Sudan new the jenu cha agreement cha la no bu kwadang ro bu let kel ko bi mal ba ko ben ci kwar kel cha mal cha de non karwade SPLA IG kin government cha mal cha de non karwade tele SPLA IO tele jatan na me wa impossible long tele party kel ke bon kel me de mal de jalat karwade cha jo me cha de ko no te ka kuumɛ kirme yadit ko bi kan mal bi kan non ka londien ka doctor riek machar ka jo ran ka lat gwasame so mo goro de ne dial de kan madana latke kuumɛ SPLA IO de ka ngat warga kan gor gwasame do badana de mal der ben kaje de doctor riek machar de jalun no ka jo dana gor kaneje so na me mishi kan lat no chana men wa ka jo do dien bana rache ke ki kuumɛ men chal ke tuman peace initiative da na charlotte re wika Nairobi ke ka ke ngai content dial kon lat ko den ten bana kalingan wenamen ka jowe da ne shanling ka gwase da ngai kon dial me da ne show da laren wo shi kin mi yadi chate kel kana bondang wan ten chal ka UPA en wo lat kan wo de kan ta kamal kam ne ken ka gwase da shi gwada teka agreement de ne da ne kan lat gor kan one de kamal de ka lat kam ne ken chu kan bondang wan ta chu ka rodien chu shal gwaskel ke chukan chu green wo ba mal mo ba jenong ke madin kel so chicken che te ke dimane te let ken ke ngai kon no che kuumɛ che negotiation peace negotiation che jala de mekena roda calling ke bonto to me da ne chikim yadi che gu jeno be jalat ano che gorno be netin kontila bonten cha gagrar ulat group me che gu jeno ken dong be ken kwer be ken nyon you know che gorno bakachol ko bikan te kaman chwal ke tuman peace initiative mi chwal ke hope ne diale kan guje longo no na me magwa long anta me na ko to ko ba mal ba je no kan bonaton so chikira mo ke hope dit so let here me da na show lat me da na shala da kan wane de kan mal de kan loitin ka paidok ba michael yor ke je ku mi kem yarin me be ku me SPLA IO be yan mai kije me shi agree no en go bikan mal bikan atan ka kor me da na cha doctor machar me chaje yen shukir me yadi cho chara yo ger cha chara che ger ko ngum de ngot kaje ete ke peace melade kanetin telwang ano kana men lat kaje ne lo chira me yar kan mal ndan de ben kam kir kana point de and doctor machar ko kir logo je so chara no mo ke timno dien bu mal bi ko le yar so gore je no ba mal be je jako be jen che je bu mal let so antama ka jaw pay kan lat kan nena akan antama male dan che collapse male dan chaja bila lat male dan che jek mala mo multimal peace initiative che ka mala dial ko shi gar shi tel power so ba ka dil woch paganda mum jaram dana la kwer ka UPA wuda mene ramadan la delegate ka kuumɛ kirme yadit so kan dangaro kan de content la ten la mala jik mostly so jo me agenda le road chat man peace initiative chaja gol chaja look and tama che bo won yam ko jo dana cha kwen geje e ne me dong tem rodian mi chil tuong ni jen right now ne tungwan ka ta dan len ngwaru din geje wa guru jeno de chulun da rek macha de mal de chu in palmen agenda de ten tam ko wona ka queen kware ban ngode kan bonte tete ko ko ragi kuidena ngod kan ko kan kiren no e to man peace initiative ba nyoka mulat pe cha jo no to man peace initiative chelu nobody me bulu itin ke mane cha toga no cha ban ke je Kenya cha wewe ajen do be dane gor kire jen obe kumunte be ka yar so it was a system she design foinde and o chana ke jago big delay ba wote man lat ka tonga mi big di man lat bu kon di man lat den ci kon agreement be bilel kon changa dil gen mi show by the way ka Kenya gwada lat ke man peace initiative ten after that mi ken ngaje no cha ga de dak bu kanu ne ko jubba ne ra ke kir mene kulo nyo wolu njok so ba kile konote mi kan ne no go de mal de ten by the way no de chu one point ne ki de de ala ga chu lat tigat so de mal de you took so ba peace ba ja ko be to process kan me ka ngai karam dan yer reality en go kin mana me ja na so dan ko be wujeka so jo me je nana gore de nyoka kon kel an ban yo jigal radien cha de projet no yen ba nyok ne ko ken an ba tamal bye bye